Igogona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 3 kuma rĩrĩa kanitha wa Jesus Compassion Ministries JCM wambĩrĩirio rĩcambicũrĩtwo nĩ njũkanĩrĩro cia kĩũteti mũtugo ũrĩa ũthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria kaunti-inĩ ya Kiambu. Asanteni. Ũteti ũyũ werekeirio kanitha-inĩ kũrĩa arũmĩrĩri monekete kwambanĩra njata ya no ũkugĩrĩria makĩria ya ũrĩa ũngĩ o rĩrĩa mũtongoria ũrĩa maranyita mbaru agwetwo. Na governor wa Kiambu County na viongozi Mama Simba hapa. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno akĩruta rĩtana rĩa mwanya kũrĩ atongoria a Kiambu. Ningetaka kuita kama mama this house to order. Viongozi wa kaunti hii waheshimiane na kila mtu afanye kazi yake. Mimi ndio mama kaunti, nitafanya kazi ya kaunti. Na kila mtu kazi aliomba amalize. Mwaka ujao wale wanataka viti, hata yule anataka kuwa mama kaunti, utakuja na maono na mimi nikuja na kazi, tupimane nguvu wananchi waamue. Aikari ya Kiambu maririkanĩtio atongoria a ihinda rĩrĩ kuona ũrugarĩ wa kĩũteti nduramahotithania gũkũrana atongoria arĩa maramereria mataiturwa na arĩa macikarĩire kwa ihinda rĩrĩ. Viongozi wa Kiambu nataka kuwafahamisha kwamba president wa Kenya anaitwa William Samoei Ruto. Governor wa Kiambu anaitwa Paul Kimani Wamatangi. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a onekete gũcindana na Governor Kimani Wamatangi gũtarĩria maũndũ marĩa thirikari ĩkinyanĩirie kaunti-inĩ ya Kiambu. Rais William Ruto asingekuwa tangatanga, angekuwa rais wa Kenya. Na mimi Mama Alice Wamboi Ng'ang'a, Mama Simba, nitaenda kila kona ya Kiambu County nikitafuta kiti cha governor. Na sasa Your Excellency, kazi sisi tunasukuma na hatuna maneno. The only thing we do is work na hatuna siasa mbovu. Kazi yetu ni tunataka maendeleo ionekane. Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Ũteti ũyũ wa gĩconoko nginya nyũmba-inĩ cia ihoero nĩguo ũcũngĩrĩirie President Ruto kũria atongoria a Kiambu kũnyihanyihia ũrugarĩ wa kĩũteti. Tuwe wangwana hasa wakati tuko kanisani. Na siasa vile nilisema tukiwa pale Gatondo zitajipanga tu, tusiwe na wasiwasi. Kila mtu vile Bishop amesema auze maono yake na tusichukiane. Tusiwe na chuki. Tupendane sababu sisi wote ni wa familia moja, sisi ni wana Kiambu. Na usichoke kuja hapa. Siasa hii umeona hapa itaendelea, lakini wote baadaye ni kukaa pamoja, kula pamoja kama watoto wa chumba moja. Siasa isitenganishe sisi. Nyinyi viongozi, sisi tuliochaguliwa na watu wa Kiambu kutoka MCA, wabunge, senator, governor, women rep na rais, sisi ni wafanyikazi wa hawa watu wa Kiambu na wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Si ndio? Na kazi ya Kiambu ikiharibika, sisi ndio wakuulizwa. Oho, President onekete gũteanĩria ihwe rĩa Governor wa Kiambu Kimani Wamatangi rĩa kwenda ahũri a biacara a mĩkĩra-inĩ itũra-inĩ rĩa Gĩthũrai arĩa maranangĩirwo indo ciao nĩ rũhonge rwa KENHA marĩhwo hathara. Kwa ile stage inajengwa, Your Excellency, pale Githurai, tunahitaji stage, we want it, we welcome it, we say thank you. Jambo tungependa tu kuuliza with respect. Your Excellency, jambo tu ningependa kuuliza kwa heshima. Pale Githurai, as much as we want the project and we support it and we support you, Your Excellency, on the project. Lakini it does not cost anything for those gentlemen to come and sit with us na tunatafuta solution very easy, Your Excellency. Tunaweza kuhesabu hao watu na tuseme kila mtu shilingi only 20,000 or 10,000 na watu wakae kama wamefurahia. So Your Excellency, that is the only request I would have, ya kwamba uite hao ndio waweze kuelewa, especially at this time. At this time, Your Excellency, let them be more sensitive. Kama imetokea shida pale Githurai, tusijaribu kulaumiana, to solve the problem sisi wote. Tusiseme ni fulani, sijui ni fulani, hapana. Sisi wote, mimi nataka niwaulize, kuna mtu ya upinzani kwa sisi wote hapa tupo hapa? Sisi ni watu wa serikali sisi wote. Si mimi ndio rais?
Si Wamatangi ni gavana wa UDA, si Mama County ni wa UDA. Hamwe na ũguo ũteti wa gĩthurano kĩa president ndunaga kwĩyumĩria, atongoria a Kiambu makĩrĩra president ũnyiti mbaru gĩthurano-inĩ tũrorete. Sisi ile agano ambalo tuliahidiana na wewe 2013 ya kwamba tutashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10 na wewe tukushikilie miaka 10. Sisi hatujatoka kwa hilo agano ambalo tulikuahidia. President atigĩte shiringi milioni 8 kanitha-inĩ ũyũ wa JCM, akĩranĩra ingĩ 3 o mwaka mĩaka-inĩ ĩrĩ yũkĩte, hamwe na sheki ya kĩgĩna gĩa kũgũra mũgũnda wa kanitha ũyũ. Sababu mimi nimewaambia baba ametuacha broad base, sasa mimi nisisumbulie. Na nikaambia washirika wangu, niliwaambia sikuambia. Mimi niliwaambia kila mtu ako kwenye yako, lakini mimi baba aliniacha wapi? Hata juzi nilikuwa nimeenda nyumbani kutembea kule Kang'o, kwa sababu tuliachwa hapa. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.